Kindiat sengi hadin kajing syakem jong uwe uling dok niam Hindu bapau nam ke Bangladesh. Uchin moy Krishna Das kibor sarkar kilakem no sa uwe pat uling dok niam ki Hindu. Ula syakem no gram Bangladesh. Ong ketolong kubor hakasni jan balala. Une uwe pat ubla syakem no ude ubla tip kerteng. Kum usyam Das Prabu. Ya ubla yathu ba ulalet bane kendu ya uchin noy Krishna Das hapatok. Lakem yu klem kano kajing mi hukum ong kitolong kubor. Uradha Ramdas, Vice President Batnong Actin ke International Society of Krishna Consciousness Kolkata, ula penmiru ya kajing tho alor kajing syakem jong umuan ha X, bat ula ong uwe pat u brahmachari, usri Shamdas Prabu ula syakem ha kipulit jong ka chattogram mentah kasngi. Uling dok niam Hindu uchin moy Krishna Das ubadai udukot barim jong ka ISKCON kari Bangladesh, ula syakem no alor kamukot duma pensyit patba ha kasngi ningkong berala, bat ula kentak jamin hakas ngi baar ka babun. Ka Bangladesh Hindu Buddha Christian Unity Council, ka badai ka kenhun rit pan ka bahetam ha Bangladesh, hakas ngi baar balala ka lapen pau ka jing sokya ka bajur, halor ka jing syakem jong uchin moy brahmachari, ka kenhun ka lapen remjur ki kam thombor, bat ka lakentu ya ka sorkar basyipor ban pelat no ya umar dor. Ngi pendam jur ya kajing syakem jong uprabu chimnoy Krishna Das Brahmachari, unong aktin kasan milita sanatani jagran jote, na kijaka hajan kat lingsun hadaka hakajan mit kesnginingkong. Ong Umanindra Kumanaj, Acting General Secretary ka BHB CUC.